Dukomeje kubasuhuza tunabifuriza kugubwa neza mwe mwese mukomeje kudukurikira kuri aya makuru mashya, amakuru utapfa gusanga ahandi, amakuru yibanda ku bikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara y'akasamutwe, intambara ikomeje kurushaho kugwamo abatari bakeya. Mboneraho no kugusaba nimba ari ubwa mbere udukurikiranye kugira ngo urebe munsi ya video ukande subscribe, ubundi amakuru yacu ukomeze kuyakurikirana gatanu kuri gatanu. Amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo zikomeye cyane, aho tuza kurebera hamwe imirwano karundura, imirwano yongeye guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Ni imirwano yongeye kumvikana kuri uyu wa gatandatu tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2024. MONUSCO yasabwe gukura ingabo zayo mu bice bya Rwindi ndetse na Nyanzare. Itangazo ryaturutse muri guverinoma y'i Kinshasa riramenyesha ingabo z'umuryango w'abibumbye kuvana abasirikare bazo ndetse n'ibikoresho byabo byose mu gace ka Rwindi kugira ngo FARDC ibone ukuntu aka gace ka Rwindi ikagira amatongo. Hashize iminsi inyashyamba z'umutwe wa M23 zifashe aka gace ka Rwindi nyuma y'uko zikubitiye ahareba Inzega igisirikare cya Kongo FARDC mu bice birimo Nyanzare, Rwindi. M23 ikaza kukigarurira. Twanabibutsa ko aka gace ka Rwindi ariko gace kagiye gucisha abasirikare bagera ku 9 barimo na General Chiku Chitambwe umutwe, nyuma y'uko aba ofisiye 9 bahamagajwe i Kinshasa bakurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane birimo guta aka gace ka Rwindi kagafatwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ndetse urukiko rwamaze gutangaza ibihano byamaze gufatirwa aba basirikare. Ubu igikomeje kugarukaho n'abatari bakeya ni igihano giteye agahinda, ni igihano giteye ubwoba cyamaze guhabwa aba basirikare. Wowe icyo nkisabira, reba munsi ya video ubundi ukande subscribe udukurikirane gatanu kuri gatanu. Biravugwa ko mu gace ka Bushushu umutwe wa M23 wongeye kuharasenera bikomeye cyane n'igisirikare cya Kongo FARDC. n'imirwano karundura, n'imirwano irimo irumvikanamo imbunda ziremereye, aho umutwe wa M23 mu masaha ya saa 4 aho inyeshyamba z'umutwe wa Nyatura barasanye bikomeye cyane n'umutwe wa M23. Ni amakuru avuga ko iyi mirwano yabereye mu gace ka Bushushu muri lokalite ya Bwisha, aho umutwe wa M23 wagabweho igitero gikomeye cyane n'uyu mutwe wa Mayimayi uyobowe na General Ndaruhutse Dominique usanzwe avuka no muri aka gace. Intandaro y'iyi mirwano yaturutse ku bitero bikomeye cyane ingabo za leta ya Kongo FARDC zirimo kugaba ku birindiro bitandukanye by'umutwe wa M23, ndetse amakuru aravuga ko iyi mirwano yabaye mu gihe abaturage batuye muri ibi bice ku munsi w'ejo biriwe batabaza amahanga ndetse na M23 kubw'ubujura bukomeye cyane bari bakorewe n'uyu mutwe w'abamayimayi. Umwe mu bayobozi ba societe civile utashatse ko amazina ye atangazwa avuga ko iyi ntambara yatangiye mu masaha ya saa 4 zo kuri uyu wa gatandatu, ndetse intare za Sarambwe zikaba zasutsweho ibisasu byinshi n'ingabo za Kongo, mu gihe SADC yari iri hafi nayo irimo irakoresha zimwe muri misile zirasa mu ntera ndende. Iyi mirwano biravuga ko yasize abasirikare 20 bahasize ubuzima nk'uko birimo gutangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Iyi mirwano ya M na FARDC ibaye mu gihe ingabo za MONUSCO zasabwe kuvana abasirikare bazo mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23. Ingabo za MONUSCO ziri mu kubungabunga amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zategetswe kuvana abasirikare bayo mu bute bigenzurwa n'umutwe wa M23. MONUSCO ibi yabitangaje ikoresheje urubuga rwa X, ivuga ko leta y'i Kinshasa ariyo yasabye abasirikare bayo kuva mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23. MONUSCO yabitangaje ku munsi w'ejo ku wa gatanu tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu 2024, aho
yatanze ubutumwa igira ati hashingiwe ku busabe bwa leta y'i Kinshasa, MONUSCO yemeye gukura abasirikare bayo mu bice bitandukanye, ibice birimo Nyanzare ndetse n'agace ka Rwindi nk'uko twabisabwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. MONUSCO biravuga ko ibikoresho byayo byose ndetse n'abasirikare bayo bose bari bari muri ibi bice bamaze kuhavana ibikoresho byabo byose ndetse na buri kimwe cyabo, ubu barimo kwimukira mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibikoresho byazo biravuga ko birimo imbunda ziremereye, amasasu ndetse n'imodoka, byose byari biherereye no muri parike ya Virunga byamaze kwimurirwa ahandi. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Werurwe nibwo M23 yafashe santere ya Nyanzare, nyuma y'agahe gatoya yongeraho n'agace ka Rwindi nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byatangaje iyi nkuru. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu leta ya Kinshasa ishinza MONUSCO kurebera ifatwa rya M23 ifata utu duce, ndetse MONUSCO igashinzwa gushyigikira no gukorana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi byose MONUSCO yabihakanye nk'uko byatangajwe na Madamu Bintou Keita usanzwe ari umuyobozi wa MONUSCO ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, watangaje ko nta nkunga n'imwe baha umutwe wa M23, ahubwo ko M23 irimo iragaba ibitero bikomeye cyane ku ndege z'intambara za MONUSCO ndetse no ku birindiro byayo bigiye bitandukanye. Nyamara ibi byose bivuzwe nyuma y'uko Lawrence Kanyuka usanzwe uvugira izi nyeshyamba za M23 mu kiganiro n'itangazamakuru aherutse kwikoma ingabo za MONUSCO, akagaragaza ko zirimo gutera inkunga umutwe wa M23 ndetse M23 irimo iragaragaza ko igabwaho ibitero byaturutse mu birindiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Bombori yongeye kumvikana mu bihano byamaze guhabwa abasirikare bagera ku 9 barashinjwa ibyaha birimo ubugambanyi, kugambanira igihugu, ndetse abasirikare barashinjwa kuba bararetse inyeshyamba z'umutwe wa M23 zigafata agace ka Rwindi. Mu kwisobanura kw'aba basirikare bagaragaje ukuntu bagabwaho igitero na M23 nta bikoresho bihagije bari bafite, ngo bikaba ari nayo mbarutso yatumye M23 yigarura aka gace. Abo ofisiye nubwo bagaragaye imbere y'urukiko, ntihigeze hagaragaramo General Chiku Chitambwe wareganywe n'aba basirikare bakurikiranweho ibyaha byo kureka M23 igafata aka gace. Aba ofisiye bivugwa ko bamaze guhabwa igihano kiruta ibindi kuri ubutaka bwa Kongo, ni igihano cy'urupfu. Leta ya Kinshasa imaze iminsi isubijeho igihano cy'urupfu nyuma y'uko hagaragaye ngo abasirikare bata urugamba bagareka ibice bigafatwa na M23, ndetse bikavuga ko mu basirikare ba FARDC haba harimo abagambanyi bagambana, ubundi inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikegarura ibice bitandukanye nta mirwano yigeze iba. Ibi ni ibyanagarutsweho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bivuga ko aba basirikare batakabaye bazizwa iki kibazo cyo kuba M23 yarafashe aka gace, kuko yagafashe habaye imirwano ikomeye cyane, kandi inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ubundi zirimo kugaragaza imbaraga zikomeye cyane zirusha ingabo za leta y'i Kinshasa.